akariba bathiru bakiaria ni bakuromba CS wa cibitari kana wa mogima ja mwiri yawe Honorable Mutuma nikenda akomba gukinya aja aukirie cibitari yo kwagirite ewe ndagitari o mwena ndawa na nikenda nyomba iji itigatuike ka ciarungamirira utheri ciambiria kumomoka kaire nuntu itigutumirwa mutumeye na thero atwonie bura batuture ya thina batu turete no bwana ntiwa burua nkokumeka asoka nyangwe na arerenge buru ko ngana batuture ya thina twatiro bwana nkia. The request is to all leaders, Mr. Kiraito na Mr. Kiraito our governor na MCA wetu Mr. Kirimuchunguri na CS Mutuma bamenye uyu ibakenda tubathiru na it is almost batu to kwenda kuresi no project no voting Chekabo butengani ndene ya athiru ni kwithiritwa kuri na ithima biere bira bienjitwo ni thirikari enkuru ya Peter Gatiragu Munya ithima bira bienji na bikauma ruje na antu bakakundua rukiona na ruje rwa ruriku indi amwe nabo bunduje iji ciatiganirwo ciathingirwa u na ciaingirwa iria antu bonaga ciegicuma na ndi batimenyaga na ate kukarikara nontu thirikari enjeru amwe na kwithwa erite antu ikabakundia ruje ruru rwenji ibaremi kurwikira pampu na sora nikenda bakomba kurunywa nontu bubu kathuria akariba rutere ruru rwa thiru na njira inene makeke akuthurerwe ni imunya kio kuthurwa imunya Kiraito na gikinyira mbureki gwatwika atendelesya murandi yo nontu ni kia kuthurerwe ni munya ende na kinyete mbureki ende tutekomea ni mbi gitumite atukinyira mbureki o kethira nika akwenda turia thina mwankari na twire kethira na ate kwenda twikira pump aturetera machini tu kuseria roro rwitieru na ria kia kuthurerwa irwonekere na kia nyuwa na twakundua ntuko isele ende ketha ate kwenda twendeleria au aturetera machini na turetere kinya pipe enjara tu kusasie na ruto karinga na njara aya au roe ruongo twaguthurerwa imunya kiani kiaro tutero nyunya twira wa generator keke ya machini keke ya kurura roe lakini mwanka thai batu twithina nembe muno katurunika nyamiongo igweta guthura roe twacia roe roro lori batu tutumba kuona roe ro kunywa ndene ya thero no tumutongi turari kinya 20 ende batu tukura thina roe kuma ikithima keke guthurwa kiatianirua na tutiona roe na nende ito kwenda kubuthwa rwero ntu batu kura thina muno nontu rwero kuma ruguthurwa batu katwita thai merani ya wira twatacia na itu agundirwe itare kai batu katu inge yebwethwa cia ruwa na ikanyuga lakini no teko nyuga na thina ne roi thina ito ne roi muno tuona nyabe guthamba bado ria roko na itu enda nya batu twanunkire lakini oro thutiere kabanya munya Angelo imunya 2017 kiraguthurwa na thaito ria tutona roe thaito goromba Kiraito iromba ri nene tugirira utwe paipo na sola twegiro roe thaio tuna thina roe sana ntu thainge kwiruma o cieto ta roe na kamikumbu na roe kuthurikiani kia roe ariku na ngabane tu ro tukuthurwa munya na twitero tethire mweri utanyua endu thaio twina mwaka na twina miaka ili twatakuthire miaka 5 kipindi kia kura turinga kura ringi tutanyuroi na inkolomba riromba kukombikana rwero rutubatu kuthire mieri ili thatu tutanyuronywa nontu ngia gucia tucionthe ina thina sana no nya twongo twina ruko tutithamba nontu ruru bai chiro abatethia nende wonelete uro batu thina tukonero itukura thina roi muno twisumbukanirwo na wini ngwa bombere nteombo ta cia roini na roi munyo oguthurire na rwanyua ntuko icire aki kuma wende Kiraito na tukinyire Meri mala hapa tunatoka hapa tunaenda mbali sana kilomita mingi tunanunua mtungi mmoja wa lita 20 50 bob
turire thina rui tarira ya tutasirwe mwerene na mwere yu anyarire thai turita kura rui turaro mutongi siringi 30 na tugure nya bia kuria kila kitu ni mbia bado turire thina rui tare nene ithima biere bire ndene ya Athero wondi ndene ya Athero rujene biria bikuonania ithima bitena dalili nya cia kuthithirwa no atia na biria bikwenda ni pampu aki ya kuringa ruje o amwe na beresi na sora na nikenda akari bara bakaraga ruteri na ruru bakomba gutetheka na unyui bwa ruje ithima ki ikiaka mikumbu batwe bila tukuromba twina kithima bituromba pampu aki na paipu na sola na generator tunywire rui akuya antu aweta kutura rui kuraya nara na njebo Atheru na rui rwetu rui aturirwe ni Kabira na Munya ende ruru wetu tutia rui aro kuthurirwe na ruru kuthurirwe MC tigara kuna rero oganya nyumba ka maintenance ka ruru ruru na generator kina pipe ko ringa ruru turete thina tukuma tweta onja Atheru na kuta kwa rui thiringi 30 wicoka mucie mwekuru aukire thako na irukire acoka ithasta no nto mwanga no ruru kuo kuto mathirikare ko thita sikira itu murungi account government ya Meru na MC oyo kumuchongori na turikane ndiramba itukuromba twewe pump sola kenda tumba kunywa rui ru kwa wende itukuromba kingabana tombe no tutethia kenda tutastrain no tubawita inyaro kurayansa twetinya family te ya urete twatukwita rui kuraya nditukuromba utethi bonene muno urithi wa bagantigiri au indi ngikwira ngeta ngikumenyithagia mirandi emingi irete janiritwe ni thirikari enjeru ira yambiritwe ni thirikari ringi nkuru lakini nande yakinyirwa mbureki buria tutikumenya kana ni gisiasa kana ni itumite mirandi iji ikinyirwa na ni mbeca cia mwingi ciatumikire kuthithia mirandi iji murithi wa banki reporter Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Mawa.